Realocha, check Ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. The state succeeded in proving the guilt of Mr. Apollos, Mr. Van Ryn, Ms. Smith. Kelly Smith le balatofatšwa go tee le yena ba bone molato wa go thupa le go rekiša morwedi wa gagwe Jocelyn Smith. Ke dula ke nahana ore utlwa lentswe le lengwe le etsang la hae. Tiego ya dipoelo tša DNA e bakile gore ba lapa la bokamogelo nthakong ba katane le go mmoloka dikgweding tša go feta tše tshela go tloga mola tlhokofalago mollong wa Mokhukhu ka Pretoria. We are having malaria in the 3 municipalities, as you have correctly said, Komazi, Bushbuckridge and Mbombela. Kgoro ya maphelo ka Mpumalanga le solong la go lemoša badudi ka bolwetši bja letadi goba malaria ka morago ga gore bo phulege ka dinaga baagišaneng. Thobela nako ya go losolela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Re thoma ka tšeo di rego Kelly Smith le molatofatša go tee le yena ba bone molato ka go thupja le go gweba ka morwedi wa gagwe Jocelyn Smith. Kgorokgolo ya tsheko ka Cape Town e hweditše gore mmušo o hlatsetše ntle le pelaelo gore Smith molekane wa gagwe Queen Apollos le mogwera wa bona Stephen Van Ryn ba rekišitše Jocelyn yo a bego a na le mengwaga e tshelela ka morero wa go šomišwa. Kahlolo ye e filwe ka kgorokgolo ya tsheko ka Saldanha Bay. I'm of the view that the state succeeded in proving the guilt of Mr. Apollos, Mr. Van Ryn, Ms. Smith on the main count in count 1 and on count 2. So the following order is issued. On count 1, you are guilty of a contravention of section 4.1 of the Act, read with the other legislation on trafficking in persons in relation to Jocelyn Smith. On count 2, you are also convicted of kidnapping. Go sa le bjalo nakong ye ge a ntšha sa mafatlhe morago go bona molato ga balatofatšwa kokwege Jocelyn Smith o laeditše pefelo a re seo a ratago go se tseba go tšwa go Kelly Smith ke gore na setlogolo sa gagwe se kae. I am angry because nobody knows if she's still alive, if Jocelyn is still alive. So I am angry and I don't want to see her. You believe Kelly knows where Jocelyn is or what happened to her? As a grandmother, As a grandmother, I believe she knows where the child is, and it's fine. I'm going now. Bjalo ka mehla re botšišitše gore maikutlo a gagwe ke afe morago ga gore kgorotsheko kgolo ya Western Cape e phare Kelly Smith le balatofatšwa naye ka molato wa go thupa le go tšhabiša ngwana wa gagwe Jocelyn Smith. Letlakaleng la Facebook Pantsushai o re go no swana le ge ba re o ka buela lopeng magokobu a tlo go bona ba buša ba re sekhukhune se bona sebataladi. Ke tloga ke amogela sephetho seo sa kgorokgolotsheko ya Western Cape ka diatla tše pedi. Kelly Smith le balatofatšwa naye e tla ba mohlala setšhabeng ka kotle yeo ba e filwego. Maselo yena o re ke rolela kgorotsheko yeo mongatse e tloga e šomile go tlala seatla letsogo la molao ke le letelele ba e gapa molato wa išia molato a go be bjalo ka mehla ba setše lehlakore. Letlakaleng la X Vincent Makobe o re nke molao o latofatše Kelly Smith ka nnete ka gore o nyenyafaditše molao tšhireletšo ya bana le molao le tšhireletšo ya bana. Mola setšhaba Mabunele yena o re ke tloga ke amogela sephetho seo se tšerego ke kgorokgolo ya tsheko gomme seo se tla romela molaetša go bao ba tšhabišago le go thopa bana.
Kgoro ya tša maphelo ka porofenseng ya Mpumalanga e thakgotše lesolo la temošo ya bolwetši bja malaria. Malwetši a malaria a begile dinageng tše mmala go etša Mozambique, Eswatini le Zimbabwe. Go le bjalo selete sa Lowveld ka Mpumalanga se bone go fokotšega ga dipego tša bolwetši bjo. Tadi goba malaria ke a mangwe malwetši ao a bolayago ge a ka se lemogo goba go alafiwa ka pela. Tše dingwe tša di ka o akaretša tlhogo yeo e opago, phišo e phagamego ya mmele, go fufulela le go hloka takatso ya dijo. Bao ba ilego dinageng tše tharo tša kgauswi morago gomme ba na le dika tša mokhutlhwane ba ileditše go ya maokelong a kgauswi go ya go dira diteko. Molekgotlaphethiši wa tša maphelo o re le ge bolwetši bjo bja letadi e le tlhotlho ka porofenseng ya Mpumalanga e fela dipego di a fokotšega. In the Mpumalanga province, we are having malaria in the 3 municipalities, as you have correctly said, Komazi, Bushbuckridge, and Mbombela. Masolo a go fothela gantši a dirwa ka selemo. E fela phetogo ya leratadime e dirile gore ba kgoro ba gapeletšege go fothela ka marega. Normally, as department, we normally conduct this thing called reactive spraying, where now we are responding in some of the cases that we are receiving within our province. We as Abogogos, we really like to say to Abangoma, they must go to the clinic or to the hospitals, because this pandemic is very dangerous for us as Abogogo. Molekgotlaphethiši o bolela gore batho ba swanetše go tseba ka bohlokwa bja go dira diteko. O boletše gape gore ba mmušo le ba lekala la tša maphelo la private ba swanetše go šomišana mmogo go lwantšhana le bolwetši bjo. Our clinics treats malaria better than private sector. You can go to private sector and die because they don't think of malaria. This is the last thing on their mind. Ba lekala la tša maphelo ka porofenseng ya Mpumalanga ba re ba tla tšwela pele ka lesolo la go fothela e le maetekelo a go laola go phatlalala ga bolwetši bjo ba letadi. Kgorokgolo ya tsheko ya Thohoyandou ka Limpopo e gadile molatofatšwa wa polao ebile e le rametlai matlakeleng a dikgokagano le Vuane Madadze go se tekamano a go efoga tsheko ya gagwe. Se morago go ramolao wa Madadze a botša kgorotsheko gore Madadze ga a tsoge gabotse. Moahlodi Thogomelani Tshidada o rolemošitšwe ka mano ao a Madadze a go efoga go sekišo. Babueledi ba molatofadiwa le Vuane Madadze ba dirile kopo ya go sutisiwa ga tsheko. Mabaka a babueledi ba gagwe a laetsa fa molatofadiwa a le ka fa tlase ga kgatelelo ya bolwetsi. Madadze o lebagane ke molato wa polao ya molekani wa gagwe Lindelani Nenkobela. E fela moahlodi Thogomelani Tshidada o ne a latofatsa Madadze ka go leka go tsamaisa tsheko ka bonya. From yesterday morning, he has been attempting to obtain a sick note from a doctor whom I must commend at this stage that he acted professionally by making sure that he brings this to the attention of the court, that the accused is attempting to solicit a sick note so that he can evade attendance of this court proceedings. Moeledi wa Madadze a re kgotlatshekelo e reteletse ke go latela melawana malebana le bopaki jo bonjwa. Court's judgment also was informed by this document which the court received extrajudicial. So the court knew something, of which is not something that my learned colleague stood up and said is opposing the application which was being made. The court had already in position of evidence to rebut the application by my learned colleague. By virtue and by mere fact that instead of being him opposing the application, the court became the player, the referee, and the goalkeeper. Tsheko e tlile go tswelela pele ka mosupologo mme Madadze o ne a fiwa tetla ya go ka bona ngaka. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC, Waterval. Tonakgolo ya Free State McQueen Letsoha Mathai o kopane le ba malapa a maphodisa mararo a wa lobile go maphelo a bona. Ditopo tša maphodisa ao di ntšhitšwe ka nokeng ya Henops ka Centurion ka Gauteng ka Labobedi. Constable Qebekhulu Linda wa mengwaga e 24 ke amogetswe Bias wa mengwaga e 30 le Boipelo Senore wa mengwaga e 20 ba be ba le tseleng go tšwa Bloemfontein go leba mošomong ka Limpopo bekeng ya go feta nakong ya ge ba batla ba timelela. Ditirelo tša poloko di tla swara matšatši a mararo a go latelana go tloga ka Labone go fihla ka Mokibelo. Tirelo ya segopotšo ya mohlakanelwa e tla swarwa ka Labobedi.
Bagesho re a lotšha madume ga fele le amogetšwe. Re gatela pele ka tšeo di rego lapa la Pretoria le ikopantšhe le lekgotlakgašo la Afrika Borwa SABC moraga gore ba sokole go boloka ngwana wa bona tekano ya kgwedi tše tshela. Go diega ga dipoelo tša DNA go tlhotše gore setopo sa kamogelo nthakong wa mengwaga e mebedi se dule ka bolota bakhu. Ngwana wo o tlhokagetše mollong o latsitšwego mokhukhu wa gabo ngwageng wa go feta kgweding ya Diphalane. A ke mashaledi a mokhukhu o ngwana wa mengwaga e mebedi kamogelo nthakong a tlhokofaletšego gona. Masetlapelo a diregile ka la 10 Diphalane ngwagola. Mmagwe o ba ile go gametse nakong ya tiragalo e fela ge a boa tlhakanetšwa ke kgabo ya mollo wo o latsitšwego mokhukhu wa gagwe. Setopo sa kamogelo se sale lefelong la bolotabahu la forensic. Ngwana o ntse a dutse mošageng ha sotswe e ngafekta bohloko baneng ha ke robale le bosibu ke dula ke nahana ore kutlwa lentswe le lengholetsa la hae. Masetlapelo a amile balapa go šoro ba bangwe le bona ba sa palelwa ke go amogela. Infectile wa tseba O re se se mo amile gampe a ba amogela kliniking fa o ba ile go ba akanya go mo fetišetša bookelong. Le nna ke robala bosiu ka lebaka la tabena no nyetsetse nnete tabena ntse ga bohloko ha ke kgone go etsa next ha ke robala le bosiu. Badudi ba ipiletša go mmušo go tsena seemo ka bogare. Sa bohlokwa ke motlagase mmušo a o re thuše ka ona re ka phela bokaone kudu. Lapa le dirile diteko tša DNA ka tlhakola go kgonthišiša tswalano ya mma le ngwana. Mmagwe yo e lego modudi wa Lesotho o re lobile lengwalo la tumelelo ya go ba ka nageng leo le lona le latsitšego ke mollo e fela o kgoditše thušo go tša go kgoro ya merero ya selegae. SABC e rile go dira nyakišišo maphodisa a potlakiša tshepedišo gomme lapa la amogela dipoelo tša diteko tša DNA ka labobedi. Results are back now. The results came back on the 22nd of last month, the 22nd of April. I think that's about 2 weeks back. And the results, they've confirmed that the mother, they are positive. So they've confirmed that the mother is indeed she is the biological mother of the disease. Kamogelo o tla bolokwa ka la 16 Mopitlwe ka Mamelodi. Kgoro ya maphelo ka Northern Cape e rekile di-ambulance tše 22 go thuša go kaonafatša go arabela ka pela ge badudi ba tlhoka thušo ya tšhoganetšo. Ipša badudi ba bangwe bao ba sa kgotsofalego ka Kimberley ba re ga ba dumele gore di-ambulance tšeo tša maemo a godimo a technology di tla fediša tlaišego ya bona. Badudi ba na le mengwaga e mentši ba belaela ka boemo bjo bo fokolago ge ba nyaka thušo ya ka pela. Moahi enwa wa Kgaleshewe ke e mongwe wa baahi Northern Cape ba sa kgotsofatsweng ke ditshebeletso tsa makoloi a tsamaisang bakudi. Baahi ba bontshitse ngongoreho ka o sa fihle ha di-ambulance ka nakong ya ho bitswa ke baahi. O hlalosa ha ka nako tse ding baahi ba tshwanela ho etsa mekutu ya ho iphumanela makoloi ho ba isa sepetlele. Bana ba rona ba tlhabana di-long weekend re dule mo go tsone bana ba rona ba tlhabana. Bagolo ba bobola bana ba bobola a emisi ya rona intshela di-ambulances sentle. Ho bile le ditlaleo tsa bakudi ba hlokahalang nakong eo ba emetseng di-ambulance. Ba ka taolong ba na le tshepo ya hore makoloi ana a tla fokotsa mathata a o sa fihle ka nako ha a bitswa diterekeng tsa province. Makoloi ana a qositse mmuso dimilione tse 44 a diranta. Province se ina le makoloi a 144 a tla tsamaisa bakudi. Ha o founa o batla ambulance go na le system e ba usang go prioritize our patients go bona gore ke mang yo o batlang thuso ka pela gore ke mang ile gore botshelo ba bo mo kotsing. Ho bile le theko ya di-ambulance tse mmalwa nakong e fetileng provinceng empa dingongoreo tsa baahi di tswela pele. Ho sa le jwalo mmuso o re o na le tshepo ya hore mathata ana a tla fokotseha. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Economic Freedom Fighters ka Gauteng e hlomile moganto go leba lefelong leo le bitswago Klein Fontaine ka Tshwane.
Mokgatlo o re boipiletšo bjo ke go ya makgatlhanong le seo ba se bitšago kgethollo ya semorafe le ikonomi ka go Afrika Borwa ya tokologo. Modulasetulo wa EFF ka Gauteng Kululeko Dunga o re ba ka se boledišane le kemedi efe goba efe ya AfriForum goba maloko a Kleinfontein ka ge ba nkga lefetla la semorafe. Moleledi wa lefelo leo le dulago batho ba šweu fela ka Kleinfontein ka Tshwane Rian Khenitz o re badudi ba fao ke ma-Afrika Borwa ao a ratago go itlhomela lefelo leo ile go la bona. The honest truth is that racism emanates from a private space, and from a private space it then broadens its scope outside of that. And that is in essence why the EFF is fighting this. We have no problem with development of societies and townships, but if there is a segregation that is based on racial profiling for any development, then we are going to have a problem with it. We are deeply disappointed with the behavior today. They broke our property. There's a lot of litter lying outside now. But we are very grateful, firstly, to our Heavenly Father for the fact that today was relatively peaceful. And also we want to thank the authorities, South African Police. Ikgokaganye le SABC News ge ile gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News le ntlo la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Madumega fele re a lotšha. Dihekthara tše diketekete tša dibjalwa kgauswi le noka ya Vaal di sentšwe nakong ya mafula ao a sa tšwago go feta. Balemi bao ba bjalago furu ya Lesereng le dinawa ka Bloemhof le Christina ka provinceng ya North West ba amegile kudu. Ba bangwe ba bona ba bolela gore ba tla tlhoka mašeleng a go bjalwa leswa. This was 175 hectares of lucerne. There was approximately 140 plus hectares directly covered with water, and we think there was 25 to 35 hectares that was not covered with water but will possibly still be dying from too much water. Matlhotlhapelo a magolo bontsi jwa dijalo tsa Losereng la Gaberi van Vieren le khurumeditswe ke metsi ka nako ya moralela o padimotseng kgaolo eno makgetlo le mabedi mo nakong e khutshwane. Ke lekgetlo la bosupa a amiwa ke moralela fa e sala reka polasi eno dingwaga di le 25 tse di fetileng. Moralela o amile thata balemirui. Impact on the farmers are quite severe, especially the farmers next to the river. They lost about everything. There's no crop that's been left over next to the river that I know of. Everything is in the water and rotten up now. The maize is a problem with getting rotten. You can't do nothing with it. Le fa gone pula e ne le thata le go senya dijalo ga go solofele fa badirisi ba tla amega. There are some areas that recorded more than 1,000 millimeters of rain in the last 3 months. That is more than double the normal rainfall. There will be some severe damage in terms of infrastructure. Crops will also suffer. Ka ntlha fa didiriswa tsa temothuo le tsone di senyegile go tla tsa dibeke di le mmalwa pele balemirui ba itse gore ba senyegetswe go le kae. Thabiso Moss, SABC News, Bloemhof. Pele a re boneng ka boripana gore mebaraka be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya botlhano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e nameletše. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya platinum. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše šalang.